Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ïairi da Pynsuk Swett kabade kabawan basau ha top 10 na St. Anthony's Higher Secondary School na science stream haba ajingkran kalapan paw ka jing ngokmen baka yo ya kana kerdan but one shikmat ha kana result menta usnam shushu kala ongru bakam shimla muddur banwan ha ka kedan ka basau namar ka sngo baka klemle bha ha kana ka examen haba de baka jing Pynkhreh na kamta ka examen Ïairi da Pynsuk Swett kalayat hu baka jing Pynkhreh na ki notes ba ai kino hikai na school Badru kajupenut por ban pulekot kumba shipho kanta haba yo shuti bad kapenut por pra kanta Kawei ka Sobjek haba Pynkhreh exam haba ekran ru bad ka Josephine bare bawan hak kerdan ka shipho na ka art stream kala ong bakadap daga jingkmen bad sngo ban ai kublei yakino hikai bad ki bahiyeng hasam shushu kala ong ru baga jing Pynkhreh kam dei e hadu kata-kata hendrei tang ar nelai kanta ban pulekot bad pule khandiat man kasngi Kakating dyan na Ïairi da Pynsuk Swett, but nga din na science stream na St. Anthony's Higher Secondary School, ngayon ako po position. Laman ito, kung Pynkhreh ba kayo Nga kaya na kinuts pa ay kino hikay school, nang ta kinuts ba ay na tuition. Ano ka no, kanta For long school, nga kaya kung ba siya kanta ting, te po yung sting nga kaya siya po ganda. For example? Ha? Example, siya Pynkhreh sa bit. For exam, nga kaya tayong ko subject ka ban don exam. Kung to tara inyo prakanta la, te po yung subject, man kaya naman ta exam. Okay. Ano ba yung snow? Ano yung question niya kanta? At yung expect na nga kalam expect nga so kung mga kalam lebha kung baka buram ay show blame mo bala ay kamet kabakot kabakya abangan le gini ka exam nang tayo kinahikay ki bala ka siya kinahikay tuition tayo may pa bahiyang basang bala ka siya kaya rin ganyan yung Pynkhreh ang pinagay ko siya lang kinukijingiya hoan nga siyam shibun kijing nga laadun ko po laab snurit man sim hindi imay pa ki baka siya nga ki ay man sim mga niyalep siya kijing kaya siya mo sabi rin na bilapas ka Ganto siya mga kaigay ka bangal ya. Betul ni degree. Kan betul enggak degree. Kaya ka kuar pidan ban ice cream. Mantrishtam, manum, penusngurat mensim. Kena kandang kimia jauh kimia pas ni. Kimia itu ban kamu pisau hari ban berzat pun ni. Saya kawan kong nagaliang jung pa pat kayin kasam nyai nu uble. Baka kaba kajing Pynkhreh saya kalong tang nangi ki bro ndai long bun tho dei bu panjanai kan long kajing long kat kajing uble. Bata pedeng kajing ya pedeng kano ba mat kajing ya ngasat yang ni dua uble ni kala krenti. Kita nak kalian ini pa jadi pa hari ini maka jeng dia punya pa tu ya tu keluar tak jadi ini IT begini ban kapor ni strict ya kapor kok. Ila Pynkhreh man siro bi like ila Pynkhreh man mit bi like kasong ai ben manage ya kapor ban thia kapor Pynkhreh ko. Ada ni kimi pa ngin bu strict ya kapor kan mong ka baca. Tinjang ada Josephine bare ada na art stream na yo ekatan position. Te kumno pisngo hade ma piyo mag position ni ka thong. Asmo ay mo blame mo na mga na khat expect na bangan yo. Ni ko ay aspa ben ay mo yo blame ben kini kay kini pa bahiye para baget pa. Tikla amatay bide kumno ka jing Pynkhreh pin ya kanu kanta Pynkhreh kwat. Kenapa dulu kata-kata syang tu alai dangalai asan kata syang Hendrei ngamit ba consistency mo kadi consistency is key dan fikir mangkas ni ada poi ka exam lala ha tek syang tu siting time baru Te hapadang kani ka jing Pynkhreh pi ka yak pade bani exam dai hatu pi kendo na me kenu ka jing mat kumno pi overcome ya ki kan mati because jing exam kadi ka stress makan kadi exam ba dan tambah di bangan pecak stress dan menurut berpaksa encourage bayang aku tambah lele lihat apa pila kacing dua itu Kawei dengan sih snap cing lain ya masih thong puisi tu sash mau Te ekda ka thong ju pi ni smat pun bani. ngamat dia ke psychology Te ekda pa pilan ban amin sim ek wei pat ki samna pule. Kawei ka
kade ba hindi mo ba kasyang anajin kita college ni kasyang anajin na atang kita pila atang kanda katay sidang ni badet kaya tidak man kasibat siya ejin dia isipon